ZPM Sauran Headquarters Lunglei Municipal Council in Thana ne na ansan chu vo in khan an loma ZPM leader Pulal do Oman Ahman Pui Saikuti hola alom na inko ma hian ZPM leader chuan Lunglei Municipal Council in Thana nei zota ka khan mi pui thil ti theina chiak takin langa thunei tu te thil ti thein ai chuan mi pui te thil ti theina chu achak jok fe ti fin fi ani atia mi pui thil ti theina ai hian pathian thil ti theina ala chak jok ti an sha te la tol ti asoi Pulal do Oman chuan tuna LMC in Thana nei zota ka khan mi pui ten vote an thak chan adang lama tun ma deuh chuan sarkar ding lai pai thak ani rengin negative vote mangin pai an ni china chumi omzia chumi puin sarkar ding lai an nin to awangte chalawan tia pai an do wangte in midang an vote china sarkar pai thak na tura ni dom phot chuan an hulam tur an ngai tua thleng ngai lova tu na ero khang hun kha adang lam to a LMC a kha chuan sarkar ding lai du lo na le huat na ringot wang ni lovin thil thazok du na positive vote wangin khatiang ne na kha ZPM in an changta ne in a soi ZPM working president Puke Sabdang apo in ZPM to Christian an niangin an campaign na apo an Christian na hlia khopa campaign cha an tilava ama sabera pathian an da chin ti asoya kumto pa MLA in thanpui an machon le tura po pathian da poi mo ma saber chunga in than machon tu le tu na tanga theitop chua mala turin an party mi te acha ani LMC as ZPM chaklom na hi ZPM Southern Headquarters Lunglei president Pilarin Puin akai shwaya vice president Puvi Malsom Tuanga treasurer Pularam Liana Papuya Puje Jela Pek Luale Puvala Sailawate Point Tuan Soya an party zom tharte chu Pulal do ma hian alom lut ngalani